Bele keno hambai rangsan ni takutei bungsuno Tripura hastini jok to hukumo hamjangnai borokno ani khulumung tai hambai nongno yapharo noroni chubamung noroni hamjamung nango sengkaisa panda songsarnani thangi tongo panda noroko sigango bo khanaka tei bo bono details khai ang sanani thangi tongo sini pandani mung sengnar laikha Thinangni Chati season 2 Ke o panda Phainai sombar eba kheba 8 tarik 9 tarik tei 10 tarik saltam romi sengkaisa chikonsa ter haikai seng panda songsarnai thangi tongo pulani panda o je sinoro je kok kaham sapainai manjaknai aborokno seng kisa saikna rawano pulani panda sini tongo 8 tariko abongkha sini inaugurator eba keba tai chief guest ngi manjak phainai abongkha sini haste Tripura haste ni honorable minister tribal welfare and forest member Kumar Jomatia tai a pandawo tebo phai manjak phainai narwai moto mungai abongkha Zrania subdivision ni SDM tebo phai manjak phainai je ICIT department sini hukumo samung tui je samung tangi tongnai officer PU ICIT NT rongko sini TDADC ni takugokra Upendro Deborma omhai khlaino adini je panda a panda angkha pulani panda angkha sang drug awareness no tui o panda no je drug awareness sini sikla sikli rok ni je drug awareness ni yak ni kati ni bagai tai bahai ke problem sono sang solve khaiman ama herong tui kaisa Tripura haste ni belai kheno social worker khlai tongo sini doctor Siddhartha Deborma bo GB hospital ni psychiatrist doctor bo kok kaham frumung sungno sapainai bini kok nangkung mani kok sapainai omhai kheno seng tei salsa abongkha 9 February Mongolbar ni fungo abongkha seng blood donation khlainai blood donation no sini Tripura haste ni no je sini All Tripura Artists Association tai PA sound system ni je sin Tripura samothani o je members rok borokno thiri lainai a pandawo manjaknai inaugurator khlainai Honorable Dr. Partho Deborma, Principal Officer bo Health Department TDADC Khumulwng ni kete manjak phainai special guest ngai Dr. Bijoy Deborma bo eye specialist president of TDWS omahai khlaino adino sini je sini motharongni adong songrok bo tongnai Gatai Sharigo Ganke Hai Sang awareness program Abongkha youth awareness and motivation of education. Ga adini je shikla rokni je nangkuk mani je blood donation tai buskango je thangka lai thangnai drug awareness abo hairo no tui bo tai sini education no tui kaham kok sapainai ro tongo a pandau phai manjak phainai inaugurator kha CEO Sri Bolendro Deborma TDADC ni tai achuphang okrang manjak phainai Tripura asset manager ED no bono je UNGC ni boromgrang honorable Sri Torun Mollik bo phai manjak phainai tai boromgrang tai khoroksha phai manjak phainai go bongkha sini honorable DC eba kheba deputy collector Munmun Deborma Zrania subdivision ni tai khoroksha sini hodani dofani samung khai tongnai abongkha honorable sini bukhukjek okra Ojita Tripura guest lecturer Tripura University bo bahaino asalo phai manjak phainai kaham kok sanai education no tui tei khoroksa phai manjak phainai
porom ganang Hebel Abel Koloi Headmaster Khumpui Academy ni haikeno adini awareness pandarogo kaham khai sini awareness kok mung kaham rongno sungno sukrubui sawi sung khnai manan ni khlayo tai 10 tarikh hangke phaimanjak phainai inaugurator nai asalo hangke honorable additional CEO Sri Usha Ranjan Deborma TDADC hangke tai sini chief guest ngai manjak phainai honorable director Sri Roton Bishas ICA government of Tripura tai phai manjak phainai sini society ni bagai samung khai tongnai haste sini tibrasa ko borok ma tui samung khai tongnai bongkha father DJ filmmaker film director bo bahino sono ko kaham phai sapainai haikeno tebo tongo sinaro phai manjak phainai prathik kishore deborma tai haikeno special guest ngai manjak phainai bukhukjuk borom ganangjuk gita deborma hangke tai sini hukum mukum bai samung khai tongnai belai kheno sinai sikrang chamung musuk mung haike kabama sei tongnai boirok sei tongnai amendment writer Sri Chandrakant Murasingh bo bahino adino ko kaham sono awareness khai khanar bainai aboni badebo program ro ni kasaro program panda choli tongmani sine resamung mosamung mani kasaro tebo kabama borok no sono 5 minute eba kheba 2-3 minute ni bagai sono awareness kabama ko kaham rok sono phaisa bainai kabama no sini okra chakra rok ko kaham sang khnalainai sino panda program haina tong sa thoni program ya sini GS bo saka sini vice president bo saka sino panda kisa juda awareness sing sini sigla sini haste Tripura ni joto borono sisarana ni bagai thansang laina ni bagai khat kachang ke tongma laina ni bagai se sengo hukumu panda khlai tongo o panda discipline ni bisingti nongnai raida ni bisingti nongnai sharik ni saita ni simi hor ni noita jora gangkai o pandawo sundur sang musam musimi tongya salbrum no kaisa natok tongnai abongke pulani salo gangke sang drug awareness no ti kaisa natok tongnai gangke same no second sini noitari go boheno te kaisa natok tongnai abongka education no ti no sini srai ro sang bahige lekha pora phrangiman abono ti no kaisa natok eba drama abo tongnai haikeno te salsa 10 tarikh boheno sini social awareness te culture no ti te kaisa natok boheno tongnai kesungoro rasamung masamung boheno modern masamung simi tongla o jaga folk dance bo sang nainai sini mamita goria lebang sini je agini je hukumu mukmuno no rukthari no sang program sajongnai naithoto khai sang panda ni bising jora ni bisingo sungni pandabo mathak lainai khlaimanai hini tamke jotoni slai kotorku ngke noroni hamjamong noroni sumamung norok phage kese sini panda naithoknai abon bagi norok no sung atani All Tripura Artists Association tai je Tripura sharoni je PA sound system ni association ni ngai sung norok khabai khukbai khulumui khabai norok kobomung ya faro norok sono sumo phaijadi sini panda nai phaijadi sini panda norok no naithoto khlai dai ko kaham salayana share khailena sini bukhani ko ro kabama sajanai tongo ama herok norok no rsablaiman bisingti ma salaiman bisingti dai ko kaham samani bisingti norok no sang kha khlayo sini wan sumung no norok ni bukhawo sang rewi manan hani bele bele ke hambai asam Khumulwng ya faro o Chini Thinangni Chati 2 eba chung omo puila wasa khleka tabo tewisa khlena thangi tongo abo pandabo final bage jotono khabe khubai labso kabama kau thasing point kabama point thasing chini president sai thangka hingkai oro
Omotoi pandana toi tabuk omotoi season pan boi Tripura saroni bisingo kabangma orchestra ba kabangma ama hai panda ui dongo amano toi kisa public ni oro wansukmung eba expectation amo hai agene hai ni wansukmayu phiaba जों oro serai ke saklai rina mujongo obo panda जों kaham khaira abo bai kisa juda khai tai kisa buino bai ke obo je जों संसाना नाय माने abono clarify khainani je जों panda no जों quantity o thangya oi quality bai presentation dinani जों omono horthogui bukhaya noitan bising pai ganai eba last ni din je 10 tarik din no jodi thangi mankha ke जों 10 ta jora ro kono soi mano phiaba hopung ai jeta tungthok thok chathok tongno bisi je ayang side thango huni boi expectation khlaimani ayang bai omo kisa juda nongnai angkai जों je chini जों wansukmung chini o je Thinangni Chati ni je जों wansukmung ja abo omoni wansukmung kha kaisa je Thinango borok ajai phaikha angkai bo tornai lognai bini nokhong hokhongnai angkai bo nokhong hokhong thangthani bono je borok khoroksa baike bini deramung tung abo angkhono deramano nungkhono deramano te khoroksa no deramano abono baike जों snamlai mano amno tui जों aro omotoi oro tinta subject na kha angka abono saltham kari जों abono apply khlainai angkai amoni program ni details tebo tongo abo chini gs ni khoktui naro khnai mannai angkai orono ani saklai nungthaka hambai jaton khulungka takuk tai bhusono जों o panda khlainani thangmani ang serai ke sanai mujongo chini o panda जों asuk saltugui kubuni panda nukmani bai o panda chini panda belai kheno juda tamni hima bole जों agirogo जों kabangma panda nugui phai tongo rsamu musumu aborokni simitai hukumu simino जों phuarnani bagui thanglaisak phia o jagao chini rsam musumu musamu aborokno जों phunungano kari ro o jagao juda जों kisa khlaimani abungkha chini je Tripura sa chini dop hawo kabangma jagao kebengmung kabangma jagao tongmung sidra kabangma jagao chaya chuya chini society wo chini lukurokni bisingo जों belai khe bangkukmani nukjagui tongo oboni bisingo chini number 1 point o tongo tabuk sigla jalairokni bisingo belai khe wanama singsa abungkha drugs addiction o drug addiction no tui जों belai khe no nok burum wana laijak obagui जों chini artist rokni bisingtui जों bahaike जों o drugs awareness no bahaike जों control khlaiman drug addiction no bahaike control khlaiman bahaike bini addiction no जों bahaike जों solve khlaiman abono tui जों o jagao जों aware khlainani bagui जों o jagao thanglai tongo tei kaisa hangke chini bisingo blood donation khlaimano tui kisa aware nukjagya जों थै busuk jora tei rwnani na थै busuk jora tei important rwnani bagui abono bo जों chini Tripura sa dokhani bisingo जों abono phuarnani musungo tamni hingke sabni bagui sabo थै rwnai abo जों kebo saimeya chini Tripura haste o थै belai kheno obab जों o थै no jodi khoroksa ke rwlai khangke tei khoroksani jibon basiui thango abo hai kwbangma thৈni bagui जों langmarok jongmarok nugo aboni bagui bo जों chini bisingo obo o awareness blood donation chini dophani bisingo bo taisa phuarui phaitong abono जों naharis bo khlainani thangtong aboni logi chini je tabuk education level bu khagbo जों nukjago education level जों certificate ni bukhak nasina thangkangke jotono certificate
वो certified नंग थामो but quality based जों education नुजाया गोबां मा जागाव जों merit list नायनानै थांगांगे खरकसा खरंनि रक्से नुजागो आबुन बिसिङाव जों नुजागो ताइ बाद बागिर सार्टिफिकेट दंफानो किन्तु क्वालिफाइड या बि निजे एजुकेशन निजे क्वालिटी दंमानि ओ क्वालिटी न जों नायना थांगांगे बेलाय पुअर जों अ चिनि अ पान्डानि बिसिंति जों अ साबजेक्ट बना रखजाक अ साबजेक्ट न जों सेकेन्ड डेआव ना रखजाक जों अर एटेन्ड खालायै जों एजुकेशन निनतयै जों खोनाय मानाय चिनि अ एजुकेशन नतयै जों खोनाय मानाय चिनि बेलायखे मुं गोनां बरम गोनां जोंनि जे खुम्पुइ एकाडेमिनि सार हेबल कलय बिनि बिसिंतिके जों खोनाय मानाय खाखायाव जतन मोटिवेटिं आन होनाय बिनि जे एजुकेशननि जे मेसेज न जों खोनाय आबुनि यागुलो दङ जों थार्ड डे पाइथाकनि साल जों आदिनो खोनारखा ससियेल एवारनेस ताइ कालचार ताकुक ताइ बुक सम जों जतन सिउ चिनि एजुकेशन बो खागो जों किसे किसे आगुगै फाइजा ताबो अफिशियल लेवल आगुगै फाइजा फिया सोसाइटी एवारनेस ओके जों बेलायनो उसलुजा चिनि सोसाइटी जे जों चिनि बरमनि बिसिङाव सोसाइटी होनो माने आबो बेलायखे बायजाक गुरुजाक आगि जों गामि रग जों खोनाव चिनि सकदुरि रग दङ होनै एबा खाबा प्रधान रग दङ बा एबा गामि भां रग होनै जों खोनाव ताबुक चिनि बिसिङाव अ सोसाइटी न तयै जों केबो साग नांलाया चिनि बिसिङाव बेलायखे देरा नुजागो जों अग्रा जाग्रा न जों कुनु केयार खालाया जों पालखे कक नालायै जों कायसा गाहामुवा समाव याब्रि सेलायनानै आबो हायबो जों नुजाया दिनै गोबांआबो खागो चिनि बर रग याब्रि सेजाक कुसुक कुसुक बेरे मनो सगैजाक फिया जतन जानिजा वान सुगलायै याब्रि सेलायो फिया कायसा मथानि बिसिंतिखे जों खाजागै आबोनि बिसिंतिखे सामु बांलायलायनानै जायदलाया जों सोसाइटी एवेरनेस नि बागै बेलायखोनो नांगौ तिनि न जराव तिनि निज आसो गोबां मा देरा मरनो जामान अ जागाव सोसाइटी गृनि बागै सोसाइटी नि एवेरनेस गृनि बागै आ जागाव बर अ जागाव कायसा जों दुसि हाय हनै मानो आबन लोगो लोगि चिनि कालचार नि बतंग जों कालचार हनै नुफिया चिनि कालचार न जों एप्रोप्रिएटली जों चिनि कालचार न जों मानिलाय सलिलाया जों चिनि कालचार न जों साग नांलाया जों जास्ट सागा जों चिनि कालचार हनै बाट चिनि कालचार तामो फायदि जों नायलायनाय जों अ चिनि थिनांनि जाति सीजन 2 अ पान्डानि बिसिंतै अ जागाव जों थिनांनि जाति तांनि हनै या फार बुमुं फार गाबंखा बेलायखे नांगौ मानि आबनो जों इंलिश बायबो साइमानो जेता सामानो जों सेव योर लाइफ यू आर द फ्यूचर नोंनि निलांमानो मोथांदि तामनि हिमाले नोंसि थिनांनि जाति नोंसि थिनां आबन बागै जोंर थिनांनि जाति हनै अ जागाव मुं फारलायखा ताइ जों जाय तरनाय जों बिसि बुरुम न जों अ थिनांनि जाति न थैया तैखे जों मुसुङै तलां थालायनाय मुसुङ सानाय ताखौ ताइ बुक सम नरक फाइ जत्तन मानजाक फाइदि चिनाव पान्डानो नरक फाइ मोजांबो फाइदि